Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF IO te chuan Union Home Minister Amit Shah an hmua ITLF thupuang tu ginza wal zong chuan inbiakna hi chip chiar zokin kan lapuang chhuak don ti in thuthar la khom tu te ma a asoya inbiakna chungchang chu chip chiar takin ala soi du lawni in Hindustan Times chuan a report Home Ministry lampoin inbiakna chungchanga hian thu chwa ala siam lova palai ti hian tho chani tlai khan Intelligence Bureau IB Director Taban Deka an hubok ITLF te hian Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga Thuron an lak nu a August ni sari sang ni somni pathum tho chan ni khan Union Home Minister chu inbiakna nei pui remti in an chukthla kha ani a Manipur Zofate'n Central tu te ITLF hian Union Home Minister in asom na chungchanga uluk taka ngai to na sengin ven thon ruk po an neya thutluk na khir khan siam ngai huna le engkima an lo ron thin Puzoram Thanga Mizoram Chief Minister chu ron masale in Home Minister Mewin Arun Somche uchuan kalnge ya tha e kallo ngo chu athalawang mai chana ngei engkim soipuina hun thatak ani alauti ani kha Manipur High Court in Lamka District ka Zofa Martar te phumna hmun tura ram mana siama meitei lamin buaina an siama wangin status ko vongreng tura atia wangin August ni thum khan phumna tura mana chu kar khat chunga tan son ani kha Union Minister of State for Home Nityanan Raipo in remna le khutlang in remna vongreng turin abuai pui tu zongsong te angen bok ITLF hian thilphut poimo panga anneya chungzinga chuan rorel na shan separate administration le Zofa Martar ta te ruang an phumna hmun tur an buat se phum te po atel tin Zofa lam ruang then khat chu imphal lama aloma chung te po chu ITLF te hian lamka lama lak nge en phut bokani ITLF memorandum a hian Union Home Minister Amit Shah nena Assam Rifles Headquarters 27 sectors kaltlangin an theluta Martar te phum hun hi son turin Amit Shah hian alo nge na ni ITLF le Home Minister te inbiakna hi atlang puisa turin rainbow lam kan bepopa ngai thaila an inbiakna an thu soitlang puita chu Union Home Minister Amit Shah nena hian Industry Department of Government Agriculture Farm chu Manipur State Boina Wanga Nunna Chanta Martar te Vuina Tangen ania Union Home Minister Amit Shah chuan helai hun hi mipui wantlang tan le company le sumdona mun dangten trangkai taka anman ve thaina turin ITLF te hian mipui wantlang tana na thoktu tele stakeholder tene na inbiak ron na nei turin thuron alopea Government of India chuan helai huna hian invuina program hi amun ngaya chuan mangri lo turin ngen na ante boka helai mun hi conflict zone hania chuwang chuan lamka DC tene na inbiak na ya arang thayang bera invuina hi kalpui ani thaina turin location dang amun dang zongle turin hangen boka DC nena inbiakna le inronton na anei nuwa hian invuina tur mun chungchanga hian mipuita nena a final na tan inbiak ronton na po neile turin angen bok ani ITLF tu ten angen na dangle changle tin hilairia tlang rama Zofa omtachu anhimna turin security chakzok in kalpui hanidona Central Force chakzok po deployment siamekania munpoi mo big valley area le hill area in rina mun ola te security hi chakzok le khauzok in kalpui hanidona Manipur State Force te po State Security Advisor le hill area Central Force tu tenena in biak po na naichung selin Operation Naiturinti Ania Community Panite Inkara Tharum Thona Achowanga Imphal Khopui Chunga Zofa Teruang Omek Chu Anmani Pianle Murnale Anduna Mun Hometown Daturin Anmani Purchwadan Tur Transportation Chungchang Hi Ruamman Aniangti Atiambok Hebaka Hian Hill Area Zirlaiten Harsatna Antomek Chungchanga Lamka chengte kangpok pia chengtele more area chengtetan helicopter service roomman ani thui turthu atiam boka college enrollment anti thaina turin hill area chunga hian zirlaitetan enrollment tinamun tur hi siam sak ani donani atia hebaka hian Manipur University tlangmi hill area cheng zirlai omek tachu Manipur State Pon Lampanga University danga zirna anchunjom thaina turin hetiang boipuina muntur student tatana facilitation center
Manipur University Noya Facilitation Center hi lamka le kangpok pia te da anidonani atibok Indigenous Tribal Leader Forum ten Martar te Vuina Program Antul Khan Demand an siam zinga an siam zongjong chu Union Home Ministry hian ti hlotlin sak an lo tiam thawa an demand zinga pakhat tanin tang inmate te ven him an ni theina turle Manipur State pon tanin lampanga son chuak tura demand an siam kha tanin tang mek te hi uluk takin monitora endik an ninga Government of India chuan Justice Lamba Inquiry Commission Office Strong Separate Office chu chople chila thunei na neichun zom hal turin lamka din anidonani ti antiam bok hengte hi ITLF le Union Home Minister te inbiakna anthu soitlang puite ania inbiakna naya Central Sarkarin ngenna asiam tele thutluk na ansiam te anthil soilan chungchanga hian ITLF hian enge angai dan ti hi anla soi hole turangai ania Punjab band Manipur buaina wangin Punjab puma band buat sai ani August ni kwasang ni somni pathum vo in nilai ni hian Punjab State puma Manipur chunga buaina chuak le tharum thona thleng du lo lan tir na le Central Sarkarin remna zonga ma alak du lo lan tir na atan band buat sai ani he band buat sai tu hi nam hnoi hnung dalit le Christian te an ni a Manipur State ta buaina chuak le nam tlem zok te chunga tor na thleng du lo te chuan Pol thar tu hnai hian din ani a Manipur Insaf ti chu he pol ming hi ani August ni kwasang ni somni pathuma ban po hi he pol hwai hot thi ani ban thi jingdaria da changa tlaidar nga thleng ani ang ban thian Punjab puma nun phungpa ngai ati khailak hle a district zongjong in an thlop chahle ti the Hindustan Times chuan tu kindar somnu khan azyak lung oilo na lantir na band an hwai hot chan hi Manipur State chunga boina chhuak tun thlenga Central Sarkarin thoidam le tinepa zia tur zonga malak na anei lo wangani Doba district a chuan namhlom lian te chuan ban tan thlop thu hi an puanga Pathinda Moga Faridkot Ferozpur district a te chuan ban thi an zom thahle ti dar som le minute som nga khan report donani Bar Association te po in no work day atan an puang bok political party sang te po in ban thi an thlop thu an soi boka hetiang ani wang hian Punjab pumpui chu anghong hle ang khopui sang ko thler lun laya lung oilo na lantir na pun khom le kongzo turati ani awangin kongpui then khatpo dan cha ani ang sum dona mun le dorpo khar ani don bokani Jalandhar khopuya chuan market associations te chuan dorkai ti le bazar hmuna sumdong te chu in kharvik tura shatir ani a sarkar thunai tulampo in sikul le zerne in cholatan apuang to bok Roman Catholic Kaushan Diocese of Julundur chuan ban tan thlop thu hi an puang boka Apostolic Administrator Bishop Agnelo Gracias chuan an thlop thu hetiang hian a soi Manipur chunga baine hi tun thleng hian zia omlam apan theilawa hemi ani wang hian helung oilo lantir na ban thi kan thlopani ati asoi zel dan chuan zirlai te himna turin Punjab chunga missionary sikul zongzong te chu in kharvek turin angena hemi wang hian ni lai ni hi sikul cholatan apuang ngalani Source Hindustan Times August ni kwasang ni somni pathum huna kolvom Manipur pong swal tu Biren Singh Tun Manipur boina lo ir chhuana chan kha kan sha cheu angin Manipur High Court in Biren Singh a kaishwai state sarkar malak na tura thu chwa siam wang ani a High Court in mani thu nei na huam chung pela khatyang ang thu chwa asiam mai kha India rama kan la shingai om love Tun naya thonau jam brinja ile karan thapar inkom na khan Biren Singh hi engkim bultung tu ani zia aron nem ngetin Manipur sarkar pumpui hlemlet zia aron pholang chiang bokani Thonau jam brinda ile karan thapar inkom na tanga kan sha theite pakhat na waron drugs hi Biren Singh in pen na waron drugs hi Biren Singh in pen na drugs sum don na a amel ma te ti chat atum na mai ani pani na Manipur ruihlo sum don na hian sarkar na thoklian tak tak police ho tulok tele high court judge atanga doctor thlengin innam noi na nei lo bar an omlo pathum na chutiangin high court thu chwa po kha Biren Singh ale mai te fir fiak te mai phi finale mimala ama Biren Singh target ani lo na atana Biren Singh ale mai te fir fiak te malak na vekani Biren Singh hian athunun zo lo boina ama le ama ain bar luta chu Manipur pumpui nu naw poi soi lo chenin an tor pha hi apoi tak zetani he boina hian Manipur hi Mizoram in thangkhatlian kan tor pha ang hian state dangte aya kum inge musata nufuala nu kirin mishing ril ro diklo na tin renga shrai swalin hlemhlet na le duamna
kei ti na ramro pui tak tak te po an lo tluk chiat pha na thin ril ru put mang tur ang mai hlo om a hring chuak me kani chung ang ril ru su khle kal san tur le ram kal siam thatur chuan thang thar ten ram kai shwai na phong an von huna chau ani ti kan she thiam ome mishing nu na hlu tak kan chan to zo zai te le rong taka ngai sakna tuar te an le nat om tak zet rualin he boy na hian hong thalo tak tak ala nei zel tur hi alung chiat thak le zwal tak zet ani in pum khat na in khom bat sai don MZP chuan thu chwa siamin Manipur twal chung boy na awanga kan unaw zofa tile meitei in daw na chuan ni som thlariat sang ni som ni pathum ni nga ni hian ni zana alo thleng don ta ti tar langin Manipur twal chung boy na hian zia omlam alapan theilo mai ni lovin zwal lam alapan zelani Manipur twal chung boy na awanga kan unaw nu na chan ta te ator pui tak zita an tan bang lovin kan tong trai thina ni anti Manipur state chunga kan unaw te torna an chereng ti tar langin antana ti thaya neya piang atizel thina ala tizel don bokani ni som thlaria chang ni som ni pathum ni nga ni zandaria thian wana pa hola namtana nuna chan te sun na le inpum khatna inkhom kan wat sei dona sun na le inpum khatna inkhom hi LPS te na le zonet bo bela live telecast pek chwa ani ang ti in namtana nuna chan te sun na le inpum khatna inkhoma hian zofa khovel mun sang sang omte rontel turin an som MZP tarlan danin namtana nuna chan te son na le inpum khatna in khoma hian kan unaw Manipur twal chung boya wanga har sana tok mek te tan tong trai rwal na nei ani don Mizoram mi pui zong te MZP chuan kan unaw te tan na sale zwala pathian awa tong trai turin asom ngal bok ani H lel thutlunga zofa secretary IC publicity MZP general headquarters Aizol Manipur police chuan tharum thona thlenna satna district atanga son chho anni nu loka Assam Rifles laka thubuai anziak lut ngal Police hian Central Paramilitary Force laka thubuai an siam hi injin nikalta a Bisnupur district athil thleng kai hnoi khani in mi pathum thattu nia an shiatte an zui lain an man theilo nan ma an lo lani in an pu Union Home Ministry hnuaya Assam Rifles hian an laka thubuai zialu chungchanga hian engma an la soilo FIR a inzialu dan kopi dara chuan thubuai hi ogas ninga a zialu kha ani a Manipur police le Assam Rifles sipai te in hnia live video social media a adar hnu loka zia ani video dara hian Manipur police commando te hian Assam Rifles sipai te chu an pe pui thak na inrolin helman tuma an be lain ati boy zongin an lo che ni in an pu a anin hnial na sahle ani Thathum kalta a boyna a chhu atang khan Manipur a hian a ma pu in Assam Rifles le Manipur Police Commando te hi anlo in bakkai photo a social media shanga alo dar nual to bok Pholjang kong puishul Kwarka Ward 8 ta Kutub Wali Masjid kan thlenin State Police team te hi lo ti din kan ni a 9 Assam Rifles 10 Kwarka Pholjang konga kaltlang theilo nan an Casper lir thei an lo hunga dan anga kan ti tur kan ti na tur an lo ti buaya ni ti in Bisnupur district a Phogak Chau Ikhai Police Station a officer in charge chuan FIR athelua aziakani thotan ni akhan meitei me chipol chak tak meira pai bi chuan Manipur Phai district panga a Assam Rifles da anni du lo na an lo lan tir to a paramilitary force hi meitei mi telaka rong takin an che ni in an soye me chetam tak pung khomin nilengin placard le banner lek chhuakin district panga Imphal East Imphal West Thaubal Bisnupur le Kakching atanga Assam Rifles lak chwa an phutna an lantir thole ni chuma a khan Assam Rifles te hi Bisnupur district a checkpoint poimo tak moirang lam khaya an duty na huna tanga lak chwa ni in athak tu turin CRPF da lu an ni zui ta nge inpum khatna inkhom bat sai don MZP chuan thu chwa siamin Manipur twal chung boina awanga kan unaw zofa tile meitei in dawna chuan ni som thlariat sang ni som ni pathum ni nga ni hian ni zana alo thleng don ta ti tar langin Manipur twal chung boina hian zia omlam alapan theilo mai ni lovin zwal lam alapan zelani Manipur twal chung boina awanga kan unaw nu na chan ta te ator pui tak zita an tan bang lovin kan tong trai thina ni anti Manipur state chunga kan unaw te torna an chereng ti tar langin antana ti thaya neya piang Gandhian BJP abaina Indian eptu shwai tu Rahul Gandhi chuan Prime Minister Narendra Modi chu Manipur boina a Mother India athati in asoi Manipur hian India an thata an politics hian Manipura India atihlumani ti in Gandhi hian Parliament rorel na ina rorel lai BJP chu na takin abe
Gandhi hi an party le eptudang ten modia kai shwai sarkar rin tok lo na motion an putlu soi hona dingin sarkar hi an che dana asoi sel na sahle modia sarkar rin tok lo na hi soi honi nuwa ni ngani hian vote lak ani ang BJP le atanral pui de hian parliament a hian member an nga zo ka wangin modia sarkar hi atludon chuang lawa ma se eptu shrai tu te hian tun la ya chi le chi in kara boina chwa mek na Manipur chungchanga mode hi tong turan nornan motion hi an pulu tani me thatira changa marchak state ta micheng tamber me teile atlem jok tribal ku ki te in kara boina chwak me ka hian mi za somnga chuang thi to in mi sang tam tak bai wain an om to a mode hi he boina hian angoi tlata me chepani sarwa ka kholaya kalpui video khovelin adem ron adar nuwa chau o achwa ani nilai nia rorel in khoma hian Gandhi chuan mode tan chuan Manipur hi apoimo lo ni in asoya kan prime minister hian tlo po ala tlo lawa atan chuan India ram ani ve tlat lawani ati Congress party shrai tu chuan Manipur a hian India an thata an politics hian Manipur chau an tilum lawa India po an tiluma Manipur a hian India an thata ni ati Gandhi thu choi hi BJP shrai tu chuan nasatakin an dema India ming chu te naw taka achwa ni in an pu India po inilo India hi ei ruk na tur ringot anilo India hi lutna in khatani a in tha chon lamanilo ti in BJP MP Union Minister Smriti Irani chuan achang let ani in tha chon asoi hi Nehru Gandhi chungkwa India a in tha chonga politics san nu ma nei thui ber asoina ani a ani chungkwa hi kumsang khazakwa somli pasari a India a indan nu atanga thunei na changrei to beran ne Gandhi hi mi ti mingchia thubuaya lung ina tan tur ti khotlai sakania wanga parliamenta member ani tharle nuwa thu asoi masak berna ani March thla a kumni lung intang tura shem ani Rwal Khan MP ani ne hi alo ngala Supreme Court in shem na hi zirtom nikal ta a ati khotlai sak nuwa tho chan ni khan member tan da let le chia ani tho chan ni khan Mahatma Gandhi lima za na alan nuwa parliament building hi atloa eptu shwai tu dang tam takin an lo lo mani tuntruma parliament for truth khom kal mek hi July ni somni atanga chan to khani in eptu shwai tu ten modian Manipur boina chungchanga o chwa ngei se an tu awangin rorel mumal thei alani meulo tuntrum hi kumsang ni sompalia modia a sarkar nuwa alaka no confidence motion alu voi ni na ani a kumsang ni somparia khan MP pakhatin Andhra Pradesh nena special status pek tur chungchanga alo pulut to a darkar sompani soi ho ani nuwa mode hian ne na achang no confidence motion soi ho le mek hi tunhai ep tu party somni paruk ten tho ho na andin thar India INDIA tana anin pum khandalan tirna rem chang ani meka July thla a indin chau khani in nakumram in thlanpuya modia ka ishwai BJP pe thak nge yan tum no confidence motion a MNF in NDA thlop don lo MNF chuan parliament session kalmeka sarkarin tok lo na no confidence motion ep tu party ten an putlu chu huai takin an thlop don ti an soi zalen August ni riat sang ni somni pathum MNF chuan kanram le nam kan sa kho him na hi angai poimo ber ani awangin parliament session kalmeka sarkarin tok lo na no confidence motion ep tu party ten an putlu hi huai takin an thlop don anti MNF thu chuak chuan sarkar lai puin Manipur twal chung boina achin fel thei lowa wanga ep tu party tangrual ten Lok Sabha session nei meka no confidence motion an putlu chu debate nei meka ni a hemi chungchang a hian Mizoram chunga ep tu party then khat ten mi puiril ru hruai koi thei be se a thudik lawan vor dar hi Mizo National Youth Front MNYF headquarters chuan poi ati a thudik lo manga mi pui te bum she lo political party kan la om hi Mizo kan ni na ang puin aza thak hle anti MNYF headquarters chuan India ram ro rel na insang parliament monsoon session nei meka sarkarin tok lo na no confidence motion lut hi August ni ria ta tanga ni som chungin parliament house a soi ho turani a no trust motion debate hi nei chan chok ni in prime minister pu in motion reply ala nei lo baka vote lak na ala om lawani hetiang ani laya Congress le ZPM party ten me puiril ruhrai koi tuma MNF MP ten BJP an thlop ti thutik lo mi pui hne na an the dar hi ten om kan ti hle ani antibok
sakhuta na poi theitura chuan NDA emo BJP emo po ni se adongam ti soin kanram le hnam kan sa kho himne hi angai poimo ber ania wangin eptu tangrualin Lok Sabha session kalme ka sarkarin tok lo na no confidence motion an putlu hi MNF chuan athlop don ti zoram mi puisia ta kan puanga kumsum ni chung silai manga India sarkar lo dongam to puzoram thanga kai shwai MNF hian kanram le hnam kan sa khota na poi theitura chuan NDA emo BJP emo po ni se adongam ti zoram mi puiten an shiat kan du bokani anti this is my forest and I am not afraid kantana dan sakay Forest Conservation Bill 2023 lalun moya pachuaw kumsang ni paruka film larle enlo takti chwa apocalypto ento chuan kan shevek ome mayan civilization hun laya anlalram tluk chiat don neya in thoina tura an mi man Meso American tribesmen jaguar po khan aram ngo huang chung adai china khan this is my forest and I am not afraid tia a forest lalram huang chunga dam khu chhuak tura abeina how tak tak le achung te achan himna khan tunlai hun in hervel han thlir hian kha film khan rilru alwa thar riau mai kan pile putilo sa zawle hum hal ram chongtin le ritual len na buanel ram dai te chu chereu chhozelin si tui thiang kan don zo tui thiang hlim vot rei te kha kang chat zelin kiamlam an pan chho mek zela heti lai mek hian central NDA kai shwai sarkarin du to ka kan pipu te sa zawram ngote lo phin dar chho theina dan sakai Forest Conservation Bill 2023 chu Manipur Zofate'n Central te thlawang hawa kan boy mup lain Lok Sabha a an lo pass fel then tamai hi kan ram le hnam ta na mangchia lo thleng tur ani chi a ngoi bo pui mai a hara mit siai khum chi la ani si lo Forest Conservation Act 2023 alo piang don ta tuna India ram puma ram ngo hum halna dan kan ne mek Forest Conservation Act 1980 a hian sarkar ram hum hal bik notify reserve forest huam chunga ram ngu siam na nilo development project chi sang kalpuina tur chuan Ministry of Environment Forest and Climate Change ne na tanga phalna lakma sakanga ni forest clearance la kani don hian ramngo anti chiat na man le ramngo dang siam le na man compensatory afforestation CA le net present value NPV te pe kanga china ni amai ro chu he kan dan nei mek Forest Conservation Act 1980 hi siam danglam turin central sarkar chuan Forest Conservation Bill 2023 hi alo duang chhota a Lok Sabha a an pass to a Rajya Sabha apal tlang alangai thungani he bill hi North East State changin dawdal na saviaw ma se ama a CAB angkhan tlange nge turarin ani a akal tlangani chuan nakin loka Forest Conservation Act 2023 kan man angai to donani hei mai ani lo a Principal Act Forest Act 1980 ti kha Van Adiniyam 1980 tia thakmak turani bok Forest Conservation Bill 2023 thil tumbul pui he dan phung le changalang sarber soihlo ber le North East States ten kan ngai poimo ber chu international boundary emo line of control atanga KM zahuam chunga sarkari national security ramven himna tura malakna project akal pui don chuan forest clearance hi nei angai to don loti na ani heiba ka hian railways kam le motor kong pui kam ram ngo te le mimal thingphun te po anti chhia don le zau don chuan forest clearance hi deal angai to don loti na ani a du to kin kan ram ngo te an lo phin dar chho don ti na ani he dan siam na chandang pakhat chu ramngo hum hal chungchanga Supreme Court thutluk na poimo tak Godavarman Thirumulpat versus Union of India and ORS December ni sompatni sangkha zakwa somkwa paruka pasto suthya na turani bok he Supreme Court judgment poimo taka hian forest ram chu reserve forest chau nilavin dictionary in forest ashil fiang te ahwam fikti in thutluk na alo siam to wangani he danan lo pass chho na chhania lang pakhat chu Mizoram le Marchak state danga road highways project an kalpui hian ashing chuak ti ila kan soi swal lawang heng road project Mizoram le North East State danga NHIDCL le NHAI ten an kalpui me ka hian road side ta ramnguzau tak tak ain pharawangin forest clearance deal zel angai si a hei hi project timwang tua an ngai bera chu wangin noksak an ti hle ti ila kan soi swal om love
KM za hian Mizoram pum ahwam donem Mizoram state zimte hi international boundary kan nei Myanmar le Bangladesh atangin borwa ka hante ila kanram pum mai hi international boundary changa KM za huanga khunglu theini in alang hetiang ani chuan central sarkar chuan national security project a chuan du tokin kanramo te alo lengdar theidon ti na ani he dan thar hi keini Mizoram mai nilo North East state tang te tan hian dan sakai ani boka international boundary nei vek kan ni awang hian KM za in ahuam lo chin chu zim te chawani North East state dang te po hian an do dal na sa hle bok kan chat angin North East state chu ramngonga state te kan ni a forest cover hi kan nei zaw hlom hle international border atanga KM za huam china hian Mizoram hian 85% forest cover kan nei a Arunachal Pradesh 79%, Meghalaya 76%, Manipur 74%, Nagaland 74%, Tripura 74% baka, Sikkim 47% de kanea. Hedan thar hi hanle ko chho tak tak se North East state tan hian amang an thak hle don ani. Kanram thim tak hi Forest Conservation Bill 2023 hi an pasani chuan kanram ngo chireu turle kan luipui luang kang chazel te hi anasa zwal zel dona kumtin kholum zwal zel kan mang an pui em to lai hian hedan manga kanram ngo an hanswa sam chho tur hi alungai thak hle ani kanram chunga highways project kalmek NH54 aizol to tuipang NH6 selling to champhai NH302 lunglei to tlabung NH102B kaifang tu tui vaya te hian du na huna construction company ten leivung an payawang har sana thlengte kan luite le luilian thlenga leivungin achil rui kan mang an pui em to laya dan sakai min hanbar luile tur hi chu alungai thak zwal hle ani forest le environmental laws te hi masona dal tu niangai tam tak an mek bok Dan Masa Forest Conservation Act 1980 kan mek lai hian mason le hi akal reng thawa danin aphut ang pumpel du lutu ka wangle project atanga hlok na du wanga no sarum taka thokbor bor tokla bolo kan nun na bulpui ber kan lui tui luang te boruak thamin petu kan ram ngo te chereu vek khop hian mason na hian min vur se kan nun na chan si ila enge kan tan so tang kanram ngo chireu tur ngai tu a kanin tom kun mek lain kan ham nun phung le sa khwa soi dang lam dor thei uniform civil code chu a han chop chuak le tarup mei boka Jammu and Kashmir in hum himna article 370 ne so taka thia tu ti tan hian mizote in hum himna special provision article 371G hi thia a har salo khopang ata tol hian zoi muang hian kan nam le sa kho in nga na lungphum hi min chut sim sak zel don niberin alanga Classic anga khelavin hindulal ram hi alopiang chuak ngegin arin om ramlo thleng tur mihlim le zol nei ni velo ma ila kan nam hun ramlo thleng tur hi ngei tuana lwa tu pakhatani nambil thinrim na awanga boina ir chuak hi khovel boina thlen tu bul pui ber ani he kan omna plane ta hian nam sang te hian kan survive na tur kan ngei twa chewa tu nam ma hian in chimral hi kan du lo hezo nam tlem te khovel ram dang nei mi alo tu te po hian kan sa khwa kan culture le chenaram swa sam hi engtika ma kan phal don lawa hetianga kan du lo thil min bar lui zel don ani chuan an chawa an rima an rim thuta ti hun hi athleng ve thei reng ani ralmong ber state ti in chal ma ila nun hlana nam chan ngam na hi kan thisen hian athan nan tlat awang hian kan thinrima ir chwa hun hi thleng lo ram se ti hi kan sa khoshwai tu te trong trai na hla alani fan zok ani hi kumzaliam kalta atang to khan he nam tlem te ui hum zat lit te hi kan ram then om milem bia nam tlim pui te hwal khup kara chimrala om lo tura tun din kan ni tuipui rala tanga chanchin thalo thleng tur shil lok tu ten he ram mahun hi rel fel tu a om tia an lo shil lok rel fel hun hi alo her chuak lawang ti soya har ta hle mai kanram le nam tan engdan sakai po lo chop chuakin min lo rabbet ma se min hwal him tu chakna ma chwanin he ram le nam hi aboral ngai lawanga ading chuak thawang ti hi kanin nga na tur ani
engtin nge ni ta angle Forest Conservation Bill 2023 kan soya pianga kan ril ruwa lo lang chu engtin nge kan lo ma chon ta kang engtin nge kan lo do le tang ti hi ani kan ram hroi tu te le kan sarkar hian mut mo nar muwa nein kan ram le nam tan ma chop an nei tu em Scheduled Tribes te hum him na bang asu chhia em Mizoram Forest Act 1955 kan nei mang te hian kan lo do le thengem Article 371G mangin kan in hum him thengem nge lom takala welcome zokin CAB angkhan Lok Sabha a kan pas pui le zok don kan zo tlagram nuam chorpial run I yange kan ti mek lai hian he mi zo nam hian kan pi le pu te lo sa zaw le hum hal kan buan nel ram dai le lui tui luang ri heu te hum him tur hian thu nei na kan nei talo chu ani mek hi kan buan nel ram dai te chireu zelin kan lui tui thiang hlim te kang chata bal hlo nolin a no kha huna le kan luya sanga te an thi mang huna chuan ma son ma chwana kan sum le pai hai lu te hi kan chol hal dang char tur hno na turin tangkai na an nei lo zia kan sia ang khovial ma son na le nam lian zok te chim ral to Cree Indian thufing hian thu I han kharta ila only when the last tree has died and the last river has poisoned and the last fish being carved will be realized we cannot eat mani tia environment ladaw an lo cham ril zia le thuk zia hi khovel ma son na hian atakin atong chho me kani Mesoamerican tribesmen ten this is my forest and I am not afraid tidap dapa an ram ngo an survive puila hian keini mizo tribe te hi kan survive zo ve angem le kan nam nun na ne na inzom kan ram ngo le lui tui luang kan ram ngo chung nge ya nar ne lo luang chuak te hi dimbak saklawa an lo swa sama an lo phin dar huna chuan ma son na wanga kan sum tho chwa mang hian tui thiang hlim le tur kan in chu to anga kholum lu tuk noya air condition tel lawa zan mu kan chin thailo hun alo in her chuak thwa yang chumi huna chuan zo tui thiang vot right le zo thli phim tho heu ngain kan room vong to ang he hun lungai thlak lo thleng tur hi keini generation hian tong lo ma ila kan tu chuan ten thlasik anga khel lovin